ngatingam TBA chesh ke jinglong bat kan mau ba lada ukpa bat ke kami kinlong senyang kentur kendau ki konro kan sabut lah lek bat nak mami mukun naduk mana pat poyeng na iong balik kai bat parlok Wanda makwa ba ninyo poino chakaway pat ka level Hoot kindu ngarong akwa ya kata panpoy sikta ka level ka bapipi kwa ndray ngin hap isya am namar kadang pun ta kapore nga yapi hoy kadang bun ken tangba pim kwa se makibahayeng jongpi kintip no bat pi hun mo ban shue yai ni kendu alente singkin klem da tip kibahayeng balai kindu pikir ke kapor kan sak batai te balai pim shania ni yanga na shania ya pi bat kajing shania jonga ngasngau kumbang shania di udim Hoot kindu what thing what tharai snew yanga ngadon ringkat pitang bat pite hoy pidon berngaken tangba ngasikwa ken makibahayeng ngasem jongpi bat jonga kintip no ya kan kajing ya dei pek kun pek ikon ba ide mami jong pi te di te pek yang suka main bahal ada ngayu esong kai yang kai kumni bat pi Wanda Piwan di sini kadang dei sak kapor pi ba pene yang kai gumde pladon kun se kadai kalok jongpi ne ba hoj ide lok jenga ini kan ikon ani map mo ba ngam TBA te namar hanga Iwanda iong badang samate bos ngawi ai mo Cis, pimeran. Karena ikon ladon ro akamat kibro pinang tok ba pidang samla. Mene piang ba lekaing parlok. Menta pada piwan sine ding saumne. Pinam ding laran. Menta la ui sa ikon ro. Pidi ben peni ka akor ba paham kat ka kemi ro. bos ngawi ai mo ba ngatingam TBA chesh ke jinglong Bat kan mau ba lada ukpa bat ka kemi kinlong senyang kentur kendau ki konro kan sabut lang ngatingan lainna bye lainna bat ikon